Kitabu cha Nehemia mriangoni wa handamu. Ujenzi unaendelea kupingwa. Vikara Sanibalati na Tobia na yuya Mwarabu aifaye Geshemu na madhui hangi na maroskira kukalawo kutanagonya kujenga na kahanamu wanyosereo. Iza wakati uoyo mivira were tizengi za miriango. Sanibalati na Geshema ni humira ujumbe makiamba. Nzofua nane kuko. Kaiza kijiji kimwanga chaho chati tambarare ya ono. Ela nikigundua kukalawere manapanga kunihenda utui. Kwa vile nami nikia umira ujumbe nikia zigize nikiamba. Nina kazi ya maana sana. Hata sidi makricha na kuzasumurira nani. Ujumbe umandro heraka nani. Na kila mareo umana zigize visho. Kona Sanibalati, muhumikiwa kwa kukana ya tano. Akiza na barua iliyo kale ilwazu. Barua hii wele namba. Uvoroza enera kahi za mataifa na hata Geshemu na ya namba visho. Kukala uwe na yo Ayahudi mnapanga kwa asi. Ndosa hata mnajenga uo kutakiza ambwa. Uo na henza, ukale mtawali wao. Na hata wasagulamana bima kutangaza kwa Yerusalemu mambi. Kuna mtawali kwa Juda. Vikara maneno ganda mfikira mtawali. Kwa vichonzo, 4 jane. Ndoni kumuhumira ujumbe nikiamba. Hakuzahende kautuza uwa uone nao hata uzahenda kutila mwenye moyoni mwako. Kwani yao osimakalama na mala kufagosha. Makiamba moyoni mwao. Manda bandika mioyo mariche kuihenda yo kazi. Ela vikara hewe mlungu. Yangiza nguvu mikono yangu. Vikara nruhongira nyumbani mwa Shemaya mwana Delaya. Mzukulu Mehetabeli. Areka lakadi makumbola nyumbani mwakwe. Ya kiamba. Na utungana ne hekaluni mwa mlungu. Funge miliango kwa nusukumana za kwa laga. Ela ne kiamba. Mtu zamini beni chimbire. Vita mtu zamino nadima kwa ngira hekaluni. Ili mfiche roho rangu. Sindangira bule. Nikugundua kukalawere kahumwiro ni mlungu bule. Ela were zambaza unabii kinyume changu. Kwa kukalawere za kodisha ni Tobia na Sanibalati. Were za kodisha na Goshe. Kwa mbako henda vivi ni hende dhabi. Mapate chausa cha kuninongera zina rangu. Gonya manisholere. Mlungu wangu kumbukira marega unihendera Tobia na Sanibalati. Kizo mkumbukira no adia nabii wa kiche. Na manabii yangi na mareo malafu na Gosha. Bairo afika siku ya 25 ya mwezi wa Eluli. Wauko utoki maregizika kujengwa. Na wakikaloza uzahala mda siku 502. Kuzasikira vizho. Oma azuye huosi na mataifa gosi. Jirani. Mafago wakiza makita satama. Kwani maonalo tukaleyo kazi ya hendo ni mlungu wehu. Wakati huo uosi Tobia na vilongoza Juda mahiri kirea na barua nyingi sana. Kwani hatuanjiko Juda were maapa. Kumunga mkono kwa kukalore ni mtezo wa Shekania, mwana wa Ara. Kiza mwana wa Jehohanani, wera wa muhala mwana wa Meshulamu, mwana wa Berekia. Baimendera kuna mbiriza maneno mazo zuru za Tobia. Kiza makimwambiriza Tobia kila kitu hiricho nena. Na Tobia kinihirikira barua, nyingi za kuna Gosha.